Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka United Democratic Party kum shibenta jong jing penkre yek election MDC shike ying dorbar jong GHADC bat GHADC menta kasi kalai potri unok pra lapin menabiang sa khandai ngut ki kertong hakawat kabaar ki kertong ki lapin mena da ka UDP menta kasngi kilong sangut na kabenta ka GHADC bakin thop yuba medling Mswer uba kat masar uba shlur lamin uba damian eswar uba rimi lanki senria beruba waila siangshai kat baki kertong syaka ki HADC ki kinthom yuba ringkat lang lendam usiting MDC ka lang kerdam lat kro uba Gilbert lalu na minlim beruba suli lingdo na mausen ram hakan gasngi bapen menaru Janice Catri ka UDP laidan langru da ki MLA ka parti bakinthop na do uba polling do uba Matthew Beyond Kurba beruba Olensun haga general lang bakinong sanran jaka ki kertong Habakaran ket boket riang ya berok ki kertong kebanyak kon hak election MDC ke bansalong hau benai rempang arajar posan u presiden ka parti ba met ba lingdo ulo ong tu ai bagi jingjop chom berok ki kertong MDC kene ke jingjop chom ka parti hendela kenturu iki babyo tiket banyak trelang bet bat ka parti Baningkong na ka War East West Janda Hills i ma medling Mswer ma medling Mswer so ma ban wan chukwan Complete so haban War East na West Janda Hills Nantapat ng khot sa ima kat masar kasar kat kasar na War Central niru na West Janda Hills District kat kasar Chakmat say Mashlur Lamin Nawar West Janda Hills Mashlur Lamin semua haban ya tahap kilo dapat idon lima Rimi Langki Sena na Nartiam Wayajer na West Janda Hills Janda Hills pat idon i Waka Dameshwa Siangshai na constituency Musniam Ragat. Oh, Wailat. Oh, sorry. Nangta idon sa i ba ringkat lang lendem na langkertem Lankro na East Khasi Hills. Ini adalah ide sitting MDC bentar. Kidan pun ki kandidat ki baterwai ade banyele naga parti hanrai ngin pun ke parti amde ba ngin sujet ki kandidat tang banyo kandidat ki bang ijet ki long dak babisha ki kandidat ki bang lajet ki long dak kusong long rib baki desisha neem kita ki priu ki bakit baba itu bilang salah ki desisha neem kita ki priu ki balaju kit coba yang bilang salah ki desisha neem ki ba don kata prospek kadon kata ka jing yo ijingan na kamanta bankit an ba ya konsi dem ta kadaw ni ke kinobilo kanit ki bangilajet kalong ngim sujet kulma bat ka bahaya ngi ba kung ke parti bangan syu penyeng yeno handai ki penyeng ya ki kandid ki ba kan sai ki ba je kan sai ku ma ong menne ki ba ki kandid ki bangila je kalong ila pe binia ba ki dei ki breu ki ba laju kit juba hak im lang salang ki ba laju kit juba hak isnong ki thabu jong ki ba kanne ki platform dari election ke pemerintah ke pimpin kun karena ke election ke Banwanra ya ke jinjok ya ke parti di lembaga jom itu di kandidat
ngaso man pensai ban penskem suang ne bagaru komjin jungi ya kandidat kalaya lembang talenti cekam kemudian kecinsai bagi transparansi bagi kubangi juang berbol nadok ka level jong unit Indonesia tak circle unit kebamut nak isnong nanta kasawan pada hak zone jong ke konsulsi level nanta kasawan pada hak ke circle level bagi orang ke konsulsi nanta kasawan pan hadu ke district level but nanta kasapoi ke state level hak kajin ya kandidat ba kajin menjul ya kinu ke kandidat kamde ke board of state election committee kamde ke board of the state ba kamde board of the circle nisim ba kale ke board ke jong ki pai ba ki babon ki ban ai ya kajin menjul ba kajin kesan jong ki ya ki kandidat ki jongi hak kajin ya je ki kandidat la bandon armut lainut nakawe ke konstitusi kajin kuat ya ke bani kun ya ki election kun ki kandidat Real pukut kelong ngina pandan betang buai kandidat ngasoban pertu ya kitab tu kadimut kinoilam jongka parti UDP kibadai ki MLA jongka parti kibadai ki MDC jongka parti hamtam ki MDC iba lembah kajinya selok lembah kajinya UI kejongki ya ke ba kalong kejing sisa budget yau unu kandidat dalam kata bangila banyu I hadu mentah pada parti UDP kamu simpan unu banong kejingnya kini unu banong bakadon kejingnya sur lane kejingnya keno habang ya jid di kandidat kejong Gidon kami sim yang kawan penting kena bawa kali ini jumlah dia berjam. Gidon kami yang kawan dekat ban sungtu yang situation lalu ada jumlah jumlah bawa konsulsi. Ngasuh orang bahadu mentah jika dia barok dibagilah di clear, dibagilah penbenar, bagi di official kandidat Joko Parti UDP. Ilong di kandidat tiba ngidap dapat gentleman ke bakrau ha bakin poi syakatong. Kumulakren meneh dari lomba asma. Bakam ni bang disujit tambang labu kandidat. Hakanun bersusi. Nrei ngelala pensyok nongrim bah. Ia kajin jit cumi bakajin air tiket. Nakabanta bagin degi kandidat cumi. Halo kinongrim nama rekat bagi kandidat don kino kersa. Ke ladalong bulu-bulu nginhap hi banbu bakatong jok kejinjok. Kade banton yang kandidat ki bagi lu kapati. Bagi ke sisi balarai darai dampet pihak sedien TM. Sisi balarai darai but kita dek official kandidat Joko Parti.